Кырымда буюк байрам бір заманда бар екен бала ярышының финалы кечіріле. Кечкене масалчылар ось масалларны жанландырacak ve бізні тылсымлы дүнияға далдырacak. Бір заманда бар екен ярышында Кырымның чешет көшелерінде яшаған балалар иштирак етті. Он ең күчлі масал финалға кечті. Бір қач ай девамында белі ұстазлар Луиза Усин, Гульнара Планджиева, Эмир Керимов, Кырым Junior сайтынен берабер балаларға саналаштырма, кукла театры ве анимация шекелерінде масаларны жанландырмаға ярдым етті. Ярыш иштиракчылары әркезіні тылсымлы масалар дүниясына далдырдылар. Иштиракчылерден бірі Бақчысарайда яшаған Азиз Ихсан Сейдалиев «Икметлі ашчы» адлы мультфильмны серджілерге тақдим етті. Дүлбер храуықта бір храу яша екен. Оның берекетлі бақ-бақчалары, теміз ве салқын суфулы өзенлері, ешіл ве тазе отларнен толы яйлалары оған. Сенің масалың не қында еді? Икметлі ашчы ақында. Яне үшін бұл масалны уйдырдыңыз? Чүнки біздің бабамыз аш япайды, и аш япқанда дуа оқиды. Құшлар ақында, айванлар ақында айтайды, и біз бұл масалны яздық. Ана айсы картоп кетірмеге. Насыл кетірмеге? Гырылда не? Хопа же қойды кетір. Хопқа жоқтар. Хопқа бардыр. Профессионал жюри азаларға нәтижелерін чықармақ қиын олды. Чүнки әрбір иштиракчы ярышқа пек жидді азырланды. Ве yüksek seviyede yapılған işini тақдим етті. Мен пек қуандым. Böyle istidatlı sabiler var bizde. Demek her tarafı mültfilm, kokla teatrı böyle sanalaştırmak. Demek geleceğimiz parlak. Daha yeni men beğendim. Ana tilde olar ama serbest laf edeler. Artist kabiliyetleri de var. Böyle bir zamanda бар екен деген лейха çok olsun. Yılda bir kere de gel de yılda birkaç kere olsun. Çünkü bu pek faydalı leyhalar. Böyle leyhalar ve tilimizi inkişaf eden leyhalardan biridir. Tedbirni canlı ses yarışının galiplері, Yıldızlar ansamblінің solistlері ve Filiz studiyası yarıştırdı. Yırlarım, yırlarım, sızsız menim sırlarım. Homur boyu ben sızlı, sevip yırlarım. Ali İmran Cemil Kartlarının Serveti adlı multfilmнен animasiya nominatsiyasında galibe kazandı. Ben bir kuandım galibini kazanmalım. Ben isteyeyim, benim masalımı balalar okusunlar ve bilsinler. Yanı yıl arifesinde adlı masal Ahtem Vilulayev'ge Kokla Teatrı nominatsiyasında galibe getirdi. Sanalaştıruf nominatsiyasında birinchilikni Ahmetjit şehrining 44-nji mektepning talebesi Zera Zenidinova Alma teregi adlı sanalaştırmayan kazandı. Men bu terekni suvardım, butaladım, çapaladım. Endi meyvelari pişken soğan senin oldu mu? Olan, men sana bir sır açayım. Terek ososi, etrafında koran çekmek gerek mi? Ben bir vakit öyle duygu duymadım. Öyle kıvanç. Bütün Xorantanen beraber, misal şahsen biz bu işini yaptık. Her bir iştirakçıga kıymetli hediyeler bağışlandı. Bundan da gayrı 10 finalistning masalı Bir zamanda бар екен adlı kitapçıkta basıldı ve takdim etildi. Бүгінгі мерасымыз пек güzel geçti. Balalar kovandı, bakşışlar adılar, teşkilatçılar da kovandılar. Hepsilerge büyük teşekkürlerini bildiremiz. Ana babalarga, kartana ve kart babalarga, hocalarga, kuratorlarga ve bizge kol tutkan iş adamlarga ve Karadeniz Production'ge büyük teşekkürlerini bildiremiz. Daima olgаны gibi, yarışның keçirilmesine Karadeniz Production studiyası kol tuttu. Kırımdan çet yerlerde yaşagan vatandaşlar için canlı yayın gösterildi. Bugünkü balalar bek istidatlı.
Олар бізге ақиқи масалны бағышладылар. Караденис Продакшн есе бойле мерасимге әр вақыт қол тұтacak. Келечек сене бір заманда бар екен ярышының тешкилячылары да çok балаларны желп етіп, ярышының да yüksek seviyede keçirмеге планлаштыралар.